Kitabu cha Ezra mriangoni wane. Maadui manapinga kwa lusha kwa hekalu. Vikara maadui ya Juda na Benjamini makisikira kukala watu marokala mahalo mateka wanarijenga lusha roho hekalu la Bwana Mlungu wa Israeli. Daima kimtoa Zerubabeli na vilongozi ambare makiambira fursa nifu jenga unga nani mana huna muabudu Mlungu wenu herenini mhenzajo. Kisha uzakalo kungomba zira sadaka hangu wakatoya Esarihadoni mtawali wa Ashuru afrehe ela Zerubabeli Jeshua na vilongozi ambare za Israeli makizigiza makiamba ninyuka mnamtalo sikaweza kumjengera nyumba Mlungu wehu. Bwana Mlungu wa Israeli hunda mjengera nyumba enye Herekoreshi mtawali wa Pashia arishuhulagiza. Bayo watumaro kalama na ishikeza inti yomakia banda moyo na kuatisha watu wa Juda ili masendera kujenga. Makiapa ya kaiti vilongozi fulani ili mapingero lengo la Ayahudi la kujenga. Vivi vijaendera kula Izira wakati huo wa Koreshi hata wakati wa Dario atawalea Pashia. Wakati wa kwanza wakutawala Haswero maandika barua ya mashitaka zuluza atua Juda na atua Jerusalemu. Kisha wakati Artashasita roho kala na tawala Bishilamu, Mitiredati, Tabeli na Nziao angine mwandikira barua Artashasita mtawala wa Pashia. Barua yere yandikwa kwa lugha ya Kiaramu na ikitafsiriwa kwa ye mtawali. Rehumu ofisa mbomu Muorishi Mushai mwandikira mtawala Artashasita barua mbili zuluza Jerusalemu. Barua yere namba vivi. Kula kwa Rehumu mbomu wa majeshi na Muorishi Mushai na Nzia wangine majaji na vilongozi osi ambao cha mambola Ereki, Babeli na Susa kaiza nchi ya Elamu aungana atosa ambao mtawali mwenye heshima Ashuruba Nipali watanyana kwa Ika kaiza mji wa Samaria na sehemu nyingine za nyangamo ya muho wa Yufurati. Ini kopea barua Maria muhirikira. Mtawali manya ukalo wa Yahudi marombo la kuko kwako mafika kukuko hu Jerusalemu na mana ujenga lusha ya humzo atuma sio henza kutawalwa kiza masioti manarekebisha wa ukuta na kutengeza msingi. Vikara mtawali manya ukala mji huu ukijengwa lusha na wa ukuta ukimarigizika kama ndambo za kodi ushuru fungurasi nishowe mapatoga atawali ganda hunguka. Bai kwa kukala sisi fuaminifu kwa mtawali na sikara karakwe hukona mtawali ana bandiro heshima. Funa ujumbe huu hukumanyise mala kaza juo jawuvuro atawali mareo kalako na uondaona kukala mzuuni mzu atuma sohenza utawalwa mabuzi ya watawali na mluwali ni mzu suoti atawali kula hangu kapindi ndo hata ukinongwa. Kuna kumanyisha we mtawali kwamba mzi huu ukijengwa lusha na ukuta ukimarigizwa bonda kala kuna kituka heri sehemu hii ya kuvuka muho Yufurati. Baye mtawali akizigiza akiamba kwa Rehumu ofisambo Mnashimushai Mori na Nzia wangine Osmato Samaria na sehemu nyingine za jimbori Riro nyangamo ya muho Yufurati. Veri narikala haunga nanwi iliya barua mrio ni humire ya shongwa lwazu mbere zangu. Nala jamura tumamale na jaoneka kukala mzuuza kaloki apinga tawalo kula hangu kapindi. Kiza ni mzu wa fitina na kutotera atu. Mzu wa Jerusalemu zakala na atawali mario na nguvu. Mazi wakala makitawala jimbora kuvuka muho wa Yufurati. Makito za kodi ushuru na ada. Kwa vizho mboza ni amuri kwa mbato ama iricho yo kazi maihendayo na mzuosi jengwe kaheri mwaka mimi nimbo za amuri. Zimanyerere na msimriche kushulikira utu. Kwano ni mriche vitisho venere hata ngironi hasara. Kudashomero yo kopi ya barua yao mtawale Artashasita Rehumu Shimushai na Nzia wangine makuka kare maruru hata Jerusalemu. Machindala zimisha na kuamrisha Yahudi mariche kujenga. Kwa vizio kazi ya kujenga nyumba ya Mlungu kuko Jerusalemu ikiima vivi hata mwaka wa hiri wakutawala Dario mtawali wa Pashia.